Hello everyone, hope everyone is having a great time, hope everyone is doing great. Ngasi mayam gi damakta amukasu yamna maru oiba ahana ngang khaidana nupi nupa khaidana punamak ki damakta darkar leba topic amani ko ngasi pujari se aduna hobde le fawing view skip to gi matamda somna ngasi ina pijari information second ama miss to gi matam somna kana fa amata khawroi aduna hobde gi lo fawing view so topic ki share to ba hobdu kana mayam da hin macham nang thamjaramge haibidi even thumbnail la ju biramani ko hojiki era sida aikhoina job natana adagidi kanagumgi thabak suba natana income generate tawba ngamdraba adagidi money generate tawba ngamdaba haibase koigi weak point amane kaigino hai matamda koigi mangda opportunities loi khillaga lairabne koina seasonariba cell phone koina seasonariba laptop adagidi ipad si myam singda koida loi information kyam je koida mangda khillaga lairabne just koina opportunity grab tawduna koina advantage lawdaba haibase koigi mangjabane si khatana tana sigumba skills mayam se develop tawdaba haibase sijina mangjaba future da mangjaba kyam lakani kaigino hatamda ngasi dagi hongna count tawira 5 years from now population wangkhalakpai matungina competition wangkhalakpai matungina kaya thabak tasu vacancy je sum less sum handare kaina vacancy yam lerekte aduna thabak ki demand je thabak ki demand sum hengale aduna sai population ni sum yankale aduna sidai sida thabak tatpagi chances sum wangsalai aduna kedoga hai matamda sigumba skills tamaudu ba haibase 5 years matungda di isana isaje awa mafam da langchan maga chap manai kaigino hai matamda sigumba skills ama tamba hai sigumba skills mayam develop to ba haibase nang ngasi thabak tatpa tarsu adagi nang thabak thadok ning ba tarsu nangonda anytime nangonda fearless oidoromne kaigino no sidagi nang income generate kya ama to ba yar matamne money kya ama nang generate to ba yar matam nang hodik taliba income do dagi 10 times 5 times better than ba yar matamne so I topic se full share to bahut kana mayam da karigum da thanjaramge if karigum nang se business owner or duga nangi business nang online da grow towning but online da grow to bangam da struggle to kram na kamaina right brand identity em sem ga dagi kram na kamaina aina right technique sinner ka right system sem ga igi business se kamaina online da puthok da du kamaina grow to hon ga dagi adagi di kamaina more customers se kamaina pro academy se kamaina attract to ko dagi haibna ching bas kya se struggle to bolai batardi adu nang karigum khoi gi agency ga work towning ba lai batardi reach out to wir pya ga gi Instagram da DM to wir nang details ka loina with your phone number akoina reach out to pya na ba haibdi nangi product se hana yeng thokpa yana ba haibdi nangi product se taseng online da chatpa matanda fit oigadra oiroidra dagidi akoi mayam se nang akoi se work to matanda long term da fit oigadra oiroidra haibna chingba kya dona khangdok minasi aduga aigi one to one mentorship program da online business ki maram da online earning ki maram da hen khangni ba chinau sing tamning ba leiba chinau sing na reach out to wir pya ga ne gi Instagram da DM mentorship and DM to video with your phone number pb ko we can ko inam da ko reach out to jara ka dun ha de ko hana ko message hana taseng na habadi nang je fit oibra oidabra adagi di ai se nang idam ta fit oibra oidabra right oidabra haibna chingba kya don khangdok mina na bai damakta Instagram da DM to wir pya ga ni mentorship with your phone number so ngasi ki topic se aina hin macham jo pizza greko si dum khangjen bi habadi sigi generation je khoi gi generation je opportunity na question laba generation ne so stage da aikoina ai thabak phangde ai paisa taningai lambe leite habje si yamna fajadaba complain amne isana isa da piba complain amne ko habadi hojiki matam sida de aikoina thabak ta depend tawda su yar matam ne aduna asoibam jone thabak sum depend taw leiba habse nang onda asoibam ne si slap mindset ne slap mentality ne ko stegi ko tholakpam darka lei kai gi no hai matam da sigi pochdi nangi mangda nang scenery nang time waste story reels kya menga Facebook ta scroll tawra lai mayam sing sidai se nang kai gum nangi time se sidai se right thing da nang invest tok ta decision nang on income kya am generate tok yar matam ne prevent ni ko ina hai se kai gi no hai matam da id online da gi hore online da gi hore po to ina mayam nang si share to ni online da advantage se yam chong lai nang na hojik taliba nang hojik fangiba tolop nang hojik fangiba salary adagi di nang hojik taliba nang business da gi offline na taliba poche stagi 10 double times katanti 10 times 5 times 9 times better than nang tan be ai sigi poche station nang right nangi times invest to bom darka lei have been invest ji ka nang learn nang na khang da po to learn to buta ba nang na khang de hai na sum lai tari adu de excuse ne ai di chahi ya me ai to bungam doi man de si excuse ne kai gum nang nangi business buta sing nung shi betar nangi career ta sing nang nung shi betar nang ta sing nangi life ta grow to ning betar adu ai tari nang advantage se long na phone ba ta ba ne opportunity kya am se grab to na phone ba ta ba ne sigi po sidai sinang time invest to budam time invest to kai no time invest to the tar di money invest to the tar di nangi jaga kem dai ro kai gi no am tam dai har ke
competition de duki matik wang hunger oiba mi yam lei haibse khangjan biu nangna second ama khak nangna pothara wakan thalli kanda miyoi kyam de du mata adugi process to ni habde ningjing biu miyoi kyam de du da second ama faw lep tan thabak ta du da focus to lai ni haise khangjan biu adui tar di nangna second ama ka mangan gi ba matam da mana already nangi idea nangna to ge khalamba idea fazaba lai tar su mina dugi idea do lower gam hengat ki matam nangi dum outdated oil le horani sigi point se khangjan biu aduna stage da hojik se si khangadam sigi point se khangjan biu mayam na stage da fraud tani nante ko have the fake course na da ko mi coaching program is kai coaching program thola is kai training program ka am da mi invest ong ma palam da da gi di mayam na sida invest ong is kai gi no hire ga di da sing na hai matam da paisa manghan bai na tip mingun da paisa thire nang training nang school da chatlaga nang school da tamai ba nang like tamai ba maths tamai ba nang english hai ga mayam se kai nang paisa thire tamai adu mayam da chalam nan tamam da tari nang hai roi du ne chap mana na object training program mi na already achieve to mi sing da gi already adu gi result fang mi da nang invest to nang training yaw ga nang gi shu nang gi life da growth on ba hai se kai nang su kari gum tam mi mana thengna iba poto nang mo de tam ga nang adu gi blueprint da law ga nang modify to ga nang gi life da su adagi hena growth on ba hot na ba dam ta sing ma kya am thola ine aduna si investment je kai ko ga na si nasana invest to ko we have the nang mo na paisa ti ta nasa gi growth ki ne kai no si gi growth na nang si lakh ama thi ta 20,000 thi ta 50,000 any amount of money you know si gi money si di nangi 10 times nang mana kai ko right people they learn to leader ka like wrong people then they kana da mi de hekte invest to hamte right people further research to tamba ya nang chana ga chana roi dra hai chana ga da mi du tam tar di nang da invest to gi ba hai ba se nangi life to always nangi life to great result la ka do nang apply to kan fail oira kan adugi poto sum apply nang na hana chahi manga changa da poto nang na mi in da tamba matam da nang na tha chahi ma tha taruk si changa ga nang da nang na speed to nang da la ka do ne adu point che khangjem si po che si isana sigum haitaba poching tam tam haite hena excuse sum pi later di eko isana isa awa from the langsit maga chamana re kayon the competition da duki matik wankala inga sa high ko aduna sigum skill se sisina achoba role am play to ko duni kai gino do google gi facebook gi hojik mayam thabak lok thori ba mayam se kai gino ham tum do ai technology tholai ba ai technology no mi ki ang job lok sal hojik replace of sal speed se technology se kyam yam advance ho je khungjan bi sum thole no sum advance ho kale she just starting how dangai mi si how just percentage sama fa fadana father ne si myam sing music 5 years de kyam ngam na kai de ne kai bu euro money have the khangjan bi aduna no sum develop to ini mi gi mind sum no ano kamai pu thok ni ano kamai na world ji da ko na control to ko ni haina pu thok ko matam ji da ngai gi matang sum pu thok ko matam da di mi we be sing sai sam na hai matam da entrepreneur mo ma even I on the so high aina business owner mo be matam da ai gi business da kai gumba AI technology na speed ta adagi di problem kya ama budget ta solve to ta di aina kana gumam thama du da paisa hen na pire ka da bi thamak tun lauthorok tamne ado sidai se nangi job te ai secure ne kai no securities punamak se temporary ring atani si khangjan biu aduna sidai sa nang ta sing nangi life ta grow to ge nangi life ta nang ta sing na e dagi bi bau chat ke na sana sa tambam darkar le sana sa gi sigi investment se to bom darkar le si mem to ka na sa gi skills ke am de develop to ka na nangi life ta nang si fearless work na sa da confidence ke am la ka dune dagi di aki belai ra roi de nang thabak thadong ning madam thadok pe ya ni dagi tang thabak dagi tholak patar su nangonda adugi awaba do dagi di adu amukhan na thabak thi na pressure ke am lai den anxiety ke am na da na adu da lai roi amuk thola ga nang nangi right income ke am se ma nangonda fearless ke am oi ra ni si miwe kya ama struggle to ribo sigi poche si khangjan biu haitaba potu tamba ta bane aduna sigi skills me am sing jana sagi phone da na sagi laptop ta na sana seasonary ba day to day sidai nang ehen balai ba mathok ta loi mak nang da lai ra bane nangi time invest to weather ka lai adagi di nang ngamjaba money invest to weather ka lai adugo sidai sin nang na sana na sa grow to kan paisa la kan hen invest to kan grow to yar ba matam ne opportunity kyam grab to we are matam ne aduna samna ham tam nang ngasi hodi earn to amount nang nangi job te amount earn to is sige amount kana gum na online dam sa matan job to be isa talam matam da nangon de kina pick talam be ngasi but chahi manga gi matung da di nangi salary adu mai dum leram gani but mana nangon gi 10 times better 5 times better nangon de pisa kyam tan gani kai gino tam da skills in a job role play to adu online market yam chawe demand adu kimatik lay have the exposure adu kimatik wange but nang lay only limited ma from the lay ne adu na kai gum isa gi life se grow to ge isa gi life se ma from the puge ai ta di sigum skills man develop to no hona bi coaching kyam yaw bi course kyam lay bi duga course lay ngamdre coaching yaw ngamdre time invest to view the gidi ngamjaba ngai je hotna raga stage isa na isa bu develop to no hona bi kai gina tam da si ji am darka lay isa gi life ta achowa impact am per ka do pot ngata ne so adun si khangjan bi hojik skills kyam develop to no hona bi ko si thabak ta dang depend to wala piro da gidi mi gi thabak shuru ga dang grow to ni have the cd
slave mentality ni sidagi thokpiro. So thank you very much. Thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. So see you again soon. Thank you.